YouTube, this is Shia again. Mwen vle montre nou ke blanket mde di nou sa ke mwen kontinye la den nan. Bezwe montre nou ke sa ke mwen fe. By the way, me baget mde fe. Mete la tet mwen. Ok. Ok guys, mwen bezwe montre nou kosha ke mwen te fe de go blanket la. Okay, get wet. Nou e li? Nou e koman ki kat square lan. Vreman nice. Mwen moutre nou li kom si. Mwen mette li yon kote. So pou nou sa wel pi bien. So sa ye groseur ke mwen fe li ya. Mwen fe vreman laj. And then PTO too. So PTO, mbeje montre nou ke si ke nou vle, kom se kadzou, PTO nou ka atache yo, nap mette yo ansam, and then nap koud yo, pou nou fe yo vin pi long. Si ke nou pa vle fe sa, mwen ka montre nou, kom si piti ke mwen fe, yo menm kon sa, and then ou atache yo, ou fe yo vin pi laj, but ou bezon pil pou fe blanket, jan ke mwen fe blanket mwen. Sa depan de groseur an vle. Ou pran yo kon sa, ou atache yo, ou koud yo ansam. So ou koud yo ansam pou fe yo kon blanket. And then si ke ou bezon vreman laj, ou ka fe nepot 25 yo. So, la pran. Li pa pran man pil tan paske mwen m'abitue a fe li. So, ou menm si ke ou apese pou premier fwa, la pran peye de tan. So, guys, I really like to show you sa ke mwen fe. And then, so, nadim sa ke nou panse. And then, nabam apouv nou. Nabam kamet nou. Si ke male tro vit, le mak modre nou koshen yo. Bien si ke m pale tro vit tou. Ben, problem male dousman. So, se premier YouTube mwen. So, guys, I hope you enjoy. Because I really do. Okay? Merci pour son tap gade. And God bless you guys. Alright? Bye.